Lapan long ke Purple Fair ke Babaro Shisiha District Library minha kasi palaya minthong Jowai man Rakhe ke Jingkynthup lang. But pen priang Jingtip shapang ka hok but ke Jingno sinyang Jingki brio ke bidon Jingduna ke kotmet. Kani ke program ke lapan long lang da ke Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Shillong. But kibor pinyak district haringkat bakatna social welfare. Kalau kering ya pala news pa Andrew pusangut kinong isim benta, kiba Jingkynthup ya lais pa aprap kendai ngut ki brio, kiba dan Jingduna ki kotmet. Menteri ketna kakot kekia uba wailat miki shilla, ulai isim benta kate kisngi. Hakani ke program, kidan lai politely ki dukan kiba peninam ki tiar snakti, ki marbam snahi, but ki wede ki tiar haringkat ke jing sam ki jing ajing arab, but ya ke Niramaya Health Insurance Card. Haduk kendai pongut ki